دما خوش ببینرین هجا ایرو صوفیه که گولان 2023 روژان جه روژا چارشمین بویا رو گشتن هل سرکه و هری بالکش یعنی لسران سری جهانی رودانه می جاره کدن حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا لأوکراینا ایرشین لدیجی روسیه و جاری دجوار دبه وزارت پاراسنی یا روسیه راگاند کو وان کشتی شریا داوی هزین دریایی اوکراینای لبندر اودسی تیج برنه سروک روسیه پوتین جی ایرشا به بالافرین بیمروف یا لسر موسکوی به چارکیه که تروری بناف کرد. شهر هفته که مه و سال در باز کرن. لگوری برپرسین روسی ایرو هرمک اوکراینا یاد بن کنترل وانده بویا آرمانجا ایریشان. ده ایریشال سر کارگاه کل هرم لوهانسک ده 5 کس هاتن کشتن و 19 جبرین دار بون. وزارت پاراستن یا روسیه بداخویانی که نویسکی را کهان گوان کشتی شر آداوی یا هزین دریایی این اوکراینای لئودسا تک برنه. ده داخویانی ده وها هات گوتن. ده 29 گولانی ده کشتی شر آداوی یا هزین دریایی یا اوکراینای جالیه هزا هوایی یا روسیه و لئودسا هات رو خواندن. سروک روسیه ولادیمیر پوتین ایریشا به درونان آدوه لسر موسکوی وکه کریاره که تروری بناف کرد. پوتین لموسکوی پایتخت ده داخویانی خویش بو روشماوانان ده ایریش نرخان. سروک روسیه داخویا کرن گو او دکارن لأوکراینای لدیجی ناوندن بریارداین ایریشان پیک بینن اوها گود. ناوندا استخبارات لشکری یا اوکراینای گو دو روش بره بو آرمانجا ایریش ما ده ناوندن بریارداین ده ولادیمیر پوتین بالکشاند گو ریفبریا اوکراینای لهمبری وی گره که جدا هلبجارد و افتشت آنی زمان. جبو ترساندنا روسیا ولاتین وی ایریشا لسر آواهین سویلان هلبجارتن ریا جدایه. بگومان او یک نشانه زلاله گو اف کریارک تروریستیه. وزارت کارین در و یا روسیا جیب داخویانی که نویسکی را گهان گو او مافی خوی پاراستنی نها و شارتی دهیله. ده داخویانی ده هات گوتن گود ایریشه ده 8 بالافرین بیمروف هاتن بکار آنین. اف بالافرین بیمروف جالی سیستما پاراستن هوایی یا روسیای و هاتن خستن. کمیته لیپرسینه یا روسیا سرمجاری دست به لیپرسینه کریه. لعالیه که دن سروکن ولاتین پارزمین اوروپای ویجبو جوینا جوکا سیاسی یا اوروپا AST یا دویمین لمولدوویای بجوین. دی جوینا المولدوویای ده بریاره ریبرین اوروپی دبنسه سرناوین سرکه او لکاری انرژی و گوهستنه ده گودو بیجان بکن. دی جوینه ده تی پایین سروکو لیدرین 47 ولاتان بشدار ببن. یکیتیا اوروپای دفکره گو پشتی ایریشا روسیا یا لسر اوکراینای به انجام بو و جاری و دور وره مولدوویای. بله هر روسیا جی هریما ایریشین خواهیم لدیجی هم اوکراین و ولاتین دنجی برفره دیگه دو وقت که کم انگلیستانی پشتوانه ایریشا اوکراین لسر مسکوی کرده جی روسیه برتکین تون درکتن آلیکاری سروک کنسه اولکاریا روسیه مدودف گفل لندن خوارو گوت ام دکارن رایدارین بریتانی وکه هدفین لشکری جی بحث بینن. جبو خو پاراستن دکاره ایریشی آرمانجن دروی سینور خو بکه. افگودنا وزیر کار دروی بریتانیا جیمز کلیب لیری لموسکوی راستی برتکن تند هات. سروک بره ی روسیا و جیگر سروک کنسه اولکاریه دیمیتری بیدودف باوای کی اشکره گفل بریتانیان خوار. بیدودف دداخویانی خویا لسر حساب خوی تویتر وها گود. دوی رایدارن احمق ین دجمن مای مزن بریتانیا جبیر نکن گو دولت وانجی د چارچوبه شر مدرن و حقوق نرمتوی یا گو لگلمپریا جهان ته قبول کرندنه. ایرو اوک حوال بندن اوکراینای تبدگره. آمور، پسپور و الیکارین لشکری پیشکشی ویدگه. آنگو بباندور شرکی نراگهاندی لدیجی روسیای دمشینه. به وی رنگی هر کارمند گشتی دکاره وک آرمانج وره حسباندن. وزیر کار دروی انگلستان جیمز کلیورلی دو بسردانه که فرمی لپایتخت استونیا تایلانی بو. جیمز لور به همپیشه خوی استونی مارگوز تساکانا را هفدیتم پیکانی. دی داخویانیا لور دایی ده گود. مافی اوکراینای یه خوپاراسنی روایه. تقز مافی وی هیا گو ویه که دنابا سینور خود بگه. لید همان دمه ده روایه گو لدیج روسیا هزه لدروی سینور خواه بکار بینه. واشنطن
بریا بردفکê xwe yê koşka spî ragihand got ew piştgiriyê nadin êrişê li nava xaka Rûsyayê. Berdevka qesra spî Karîn Jean-Pierre got em piştgiriyê nadin êrişên li hundirê Rûsyayê. Me ev yek eşkere û eşkere kir. بله آلوزیا دنابرا کوسووا او سربی ده جی هینا دوام دکه آرمانجا کوسووا یا جبو خسری او جدابونا جی سربی به چالکیان تی پروتستو کرن. لباکوری کوسووا ایرو جارکدن به هزاران خواپیشاندیر لحف جویان او خواپیشاندانک لدار خستن. خواپیشاندیران به هلدان آلام مزن 200 متری یا سربستانی آرمانجا کوسووا یا جدابونا جی سربستانی شهر مزار کرن. هم وقت کمبونا چالکوانان لشکرین کفارجی لدورا شارداریا چنبرک چیکر او ریندان چالاکوانان. بریجی هزین آشتیین بسرکشیا ناتوی دروژا دوشمی دجی بتوندی ایریشین خواپشاندیران کربون او ده انجامی ده پفچون انگیران درکتبون. لگوری هزین آشتیین کوسووی کفار آن ناتو ده پفچون روژا دوشمی ده 11 جی ایتالی 19 جی ماجری بگشتی 30 آشتی پاریز بریندار بونه. ناتو یجی دو داخلونیه که ده اشکره کر 30 هزین آشتی ده پفچونین به خواپشاندرین سربی ده بریندار بونه. هر وها هات راگاندن کو و هزین زیده تر لباکوری کوسووای ورم بجه کرن. بربینرین هجام دربازی روشا لسودانی ببن روشا آلوسیا لسودانی باندورا خواه یا نینی لسر جواکی شد دومینه ددمکه کو کسین تیگهشتی جبر شر پریشان بونه ده روشا زاروکان هینا کم باختر بویم سیویخانه اکی 11 زاروک جبر گهنداین او کسین لوان تماشه دکن مرن. جنیسانی و روشا لولات وهایه ددمکی کوشر و آلوزی ددوما روشا زاروکان جارک دن دناوا مطرسیه دیا. لیتیم درا مایگوما یا لسجانیا پایتخت سودان خرطومه 11 زاروکان جیانا خوش دزدان. لگوری آگاهین کوژ چافکانین تندرستی ین لسودانی دانه او یک جبر قطبونا الکتریکی پیکاتیه. هروها که مخارنجی وکه یک جسدمین دن هات دست نیشان گرن. زاروکین جیانا خوش دزدان به پشتگیری شینین تاخه لگورستانا هریمی هاتن هدف کرتن. آرتشی خواست هزین پشتوانیا بلز یا کودمک پشتگیری ددایه دست جهل وستا خویا چکداری برده. هم وقتی ویجی دناوا آرتش ده بی بلاف کرن. اف داخواز آرتشا سودانی جالی هزین پشتوانیا بلز و گوهری شرع گوتنا. اف شر بازده نیستان لپایتخت خرطوم و گلک باجارین دن و گوهری شرع چکداری. نتاوین یک بوهی دیار کر که بیتری میلیون کس دناوا ولاد ده ججوه وارین خوابونه. هر وها 300,000 جی بری خودان ولاتین جیران. ریخستنا تندرستی یا جیهانی راگهاند که جبر شر دوام دکه 805 کسان جیانا خوش دستانه و 5500 کس جی بریندار بونه. تاوی بریارا آلیان آکوش بود ریش کرنا 5 روژین دنا آگر بستا که 29 گلان بداوی بویا جی لسودانی شرط دومه. ام دربازی روشال کره ببین کره باکور دخوازه مینا بجاهی او دریایی هزاخویا لآسیمانان جیم ایدی خورد بکه یکمین ساتلایت لشکری یا پیونگیانگ دخواست بشینه فضای کد. ریبریا پیونگیانگ بری راگاند بو که او پلان دکن حتی 11 هزیران ساتلایت که جبو شوپاندنا چالکین لشکرین آمریکایی بکار بینه. لی یکم ساتلایت کشفی یا لشکری یا کره باکور پلان دکر بشینه فضای ده انجام قضایی که ده کد. راداران دیار کردن که اوی حول بدن ددمک هری کرده ساتلایت که دم بجربینن. هجای گوتنیه ددمکتنا ساتلایت دل پایتخت کره باشور سول او اوکیماوا یا ژاپنیا جی دنگ آلارمی خاطه بهیستن. لوما
آلارما لسولی بو صدما آلوزیه که کو دناوا جواکی ده ترس با افرینه. وزارتا کاری دروی امریکای جراغاند کو کریارا کوریا باکور بمپیکرنا گلج بریارین کنسی اولکاری یا نتوین یجبوی یا اوگات اگر کوریا باکور ده کریارین خود اصرار بن و نچار بمینن کو بردلین گران بدن. بری بینرین هجا مینا روشن در باز بوی شش خواهی یک روشه بین سرکه و بیارین هری سرکه این کدر دیکه پیش پشتی هل بجارتنا لترکیه او پیواجویا جنها او پیداوی بچه آوی در باز ببه دوی چارچوه ایده ایدی لجنه بلند هل بجارتنی یا ترکیه یسه که انجام داوی او فرمی یا هل بجارتنا 14 گولانا 2023 یا پارلمنتوی به رای گشتی را پار وکر هر دوی چارچوبه ده لگوری لجنه بلند انجام کو اشکره کرنه بچه آواینه امی حول بتین با بینرین هجارا پار و بکنش برکو لجنه دو راگهاند ده روزنامه فرمی ده ایرو هاته وشاندن و دوی چارچوبه دهشیم پارتیا چپین کس که یشل سول پارتیه چه قاسی پارلمنتر قزنج کرنه و باجری که هر زیده دنگ ساندنه کیجانه امی حول بتین با بینرین هجارا پار و بکن باجری هر دسته که یکو پارتیا چپین کس که قزنج کریه او جی انگوان بجن بریشه که زیده قزنج کری باشاری شرنخی باکوری کردستان یا کل باشاری شرنخی جاره کدن پارتیا چپین کس جه 4 پارلمنتران 3 پارلمنتر به دست خواستن او باشاری هری سرکه یه ده هلبجارتن ایده دنگ لیستانده بوم بله باشاری پشتی باشاری شرنخ باشاری که هری زیده ده هلبجارتن ایده یشل سول پارتیا لی قزنج کری اوج باشاری جولمرگی بود هلبجارتنا 2018 انده HDP لی جولمرگی تنه دو پارلمنتر به دست خواست بون لی وی جاری پارتیا چپین کس اوریجه زیده کر او گر 3 پارلمنتر انگوان بگوتنه کردن گر بیشین جه 3 پارلمنترین باشاری جولمرگی هر سیجی پارتیا چپین کس به دست خواستنه ولی باشاره کردن ام در باز ببین باشاری سیامین که هر زیده هم یشل سول پارتی دنگین ریجا زیده لیستاندی و همجی پارلمنتر لی قزنج کری اوجی باجاری آمده بکو دی سالام 2018 ده ویدمی HDP کاریبو جا آمده 9 پارلمنتر هم بدست بخواه لی وی جاری لوی باجاری 8 پارلمنتر بدست خستنه و ریجا دنگین که لور بدست خستی و قزنج کریه جی جه 161.19 بو لآلی کدن AKP باجاری آمده 3 و CHP جی پارلمنترک جی باجاری آمده به دست خست بوم. پشتی آمده باجاری باتمانی ام تماشا بکن باجاری باتمانی گرینگا دنگین جدر وی ولات آنگوان بیشین ین لدیاسپوره دا بشکرنا پارلمنتران یا باجاری باتمانی ده با آوه که سرکه درکت پیش کوچا و خلکی لناوا باتمانی 4 پارلمنتر جبو پارتیا چپین کس دست نشان کرن لپشتی بلابونا دنگین لدروی ولات پارلمنترک جبو پارتیا AKP چوبو لگوری دانین داوی جید سال 2023 ده پارتیا چپین کس که لباجاری باتمانی جی 3 پارلمنتر به دست خستنه او به ریشه که 157.59 یه دنگان جی به دست خستیه بله پشتی باجاری باتمانی ام باجاری مردین یه باکوری کردستانی که لسر خط سنوری روژاوی کردستانی یا که 6 پارلمنترین خواهنه و جاری جی پارتیا چپین کس کاریبو 4 پارلمنتران جه باجاری مردینی بدست بخوا او ریجه که جه 154.99 یه دنگان جی بدست خست پشتی باجاری مردین ام بری خوابدون باجاره کردن یه باکوری کردستانی کم با هر زیده ریجا دنگین پارتیا چپین کس لی زیده بون اوج باجاری آگری باکوری کردستانی که 4 پارلمنتر جباجاری آگری در دکتن لگوری ریجا که فرمیا هری داویا خاطیا پارو کرن جباجاری آگری جیم یشیل سول پارتیه 3 پارلمنتر به دست خستنه و ریجا دنگین که به دست خستیه جیج 154.87 پشتی باجاری آگری یک باجاری دنگین هری زیده که یشیل سول پارتیه لی دنگ به دست خسته با باجاری وان
یه حریم زند یه حریم سرحد یا باکوری کردستان یکم 8 پارلمانتر لباشاری وانه هبون جوان و جاری ام دکاریم بیشین پارتیا چپین کس قریب 6 پارلمانتران به دست بخه لگوری سال 2018 و دمی 5 بون و جاری کردن 6 پارلمانتر و رژیا دنگین کو به دست خستن جسادی 53.6 یه دنگام بو مگود باشاری وانه باشاری حریم زند یه حریم سرحدشی بو لموشجی 3 پارلمانتر باشاری موشه دردی کبن yeşil sol partiye bi xebata dayî meşandin karîbû ji sadê bi qasî 5.85 dengan bi dest bixe û ev jî du parlamenter bi partiya çepên kesk da qezençkirin piştî piraniya navçeyên divê navberî de piraniya navçeyên bajarê Mûşê jî di destê partiya çepên kesk de bûn her wiha bajarê Sêrd jî yek ji bajarên ku di hilbijartinê de çavlê bûn ku li vê bajarê jî û li bêjema piraniya navçeyên wê partiya çepên kesk li pêş bûn û divê de jî ji sê parlamenteran du parlamenter bi dest xistin û di aliyeke din de jî me got bajarê Sêrtê di sala 2023 de jî bi qasî ji sadî 47 dengan jî ji aliyê partiya çepên kesk ve hatibû bi dest xistin bajarê Iğdırê ku du parlamenter lê derdikevin îsal jî partiya çepên kesk karîbû li dijî hemû hewldanên provokasyonê û her wiha xebatên nerastiyên ku ji aliyê rejimê ve dihate meşandin careke din di rêjeyeke pir bilind de parlamenterekî ji vê bajarê Iğdırê bi dest bixe û bi vê awayî jî bajarê Iğdırê jî êdî partiya çepên kesk parlamenterek li vê bajarê derbas kir li aliyeke din bajarê Qersê ew jî sê parlamenter jî derdikevin partiya çepên kesk karîbû li vê bajarê jî parlamenterekê bi dest bixe û piştî bajarê Qersê em derbasî Bitlisê bibin li Bitlisê jî partiya çepên kesk du parlamenter bi dest xistin û hema bêje navçeyên herî mezin yên bajarê Bitlisê jî di destê partiya çepên kesk de bûn piştî bajarê Bitlisê em derbas bibin ku êdî wê di roja ênî ango em bêjin wê yekê hezîranê li ango duê hezîranê wê li parlamentoya Tirkiye stond were xwarin û bi vê awayî jî xebatên li parlamentoyê bi awayekê fermî wê dest pê bike di sê hezîranê de jî wê Serokkomarê Tirkiye ji Erdogan wê hem stond bixe û wê kabîneya xwe jî êdî diyar bike li gorî vê yekê jî jmara partiyên ku de bi dest xistibûn ango em bêjin partiyên ku de hilbijartinê de bi ser ketibûn di sala 2018 de bi vê awayî bû lê di sala 2023 de partiya çepên kesk dibe 61 AKP 268 her wiha CHP û partiyên yenî Refah 5 bi dest xistibûn MHP 5 her wiha İYİ Partiye 43 jî yê dengan bi dest xistibûn rûniştina wan jî di meclisê de wê bi vê awayî be belê her di vê çarçoveyê de jî yek ji mijarên herî girîngiyên ku em balê bikêşînin li ser ew jî hawırdûra li cîhanê ye em ji hilbijartinê êdî derbas zê wê yekê bibin di hawırdûra li cîhanê de jî bi rastî û bi baldarî plastîk yek ji pirzîrekên herî sereke ye di vê çarçoveyê de careke din li Parîsê konferansek hate li darxistin û hate xwestin ku êdî jmara van pêwîstiyên plastîkiyên ku têne çêkirin jî were kêmkirin. برنامه هاویردۆرê yanetewên Yekbûyî di konferansa navnetewî ya Gol li Parîsê hat li darxistin de nexşereya xwe ya têxwestin heta sala 2040 ji sadî 8 bermahiyên plastîk kêm bike nirxand. Konferans bi bejdarbûna nûnerên 175 welatan di 27 gulanê de dest pê kiriye û wê heta di duê hezêranê berdewam bike. Delegeyên got bejdarî civînan bûne armanj dikin ku heta sala 2024 ji gemariya plastîk a got hawîrdorê qerej dike çareseriyekê bibînin. Li gorî wê pêwîst e teknolojiyên got jîngehê qerej dikin dev jê were berdan. Berêbînerên hêjem li vir digihêjin dawiya bultena xwe ya cîhanî û dibêjin heta sibe careke din werîn pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar bin.